Baru anu pemut ki MLA, kanet kaskim kababot sen ni ay ya kisimet kilong yin kilong sen katung kajing ibit u MLA. Tengah ya dia yang itu ibit terkotrikam, ngar lebih sedih konstitusi, dia kinong Kristen tengah ay, kibong Kristen tengah ay nggak kamu, nggak kamu. Namar lajok saya lepas suatu teman kinong Kristen, kanet kaskim kadek kabagi ha ay kinong Kristen. Ibu pelito masuk na itu ay katen. Baka din may malakaw sablin. Ka polisi jong ito sarkar. Baru anu pemut ki MLA kila kenata. Kali 20% unity utara ba. Uti pa ayo. Nhìn kan ma. Bang Iwan hakan ke yeng dorbar. Ya ke penghapan pendat. Ya kata kalengkor. Bagi pai pan mong song. Laban ong ki bakersan ne waktu semula kersan. Ya ban simlang iki. Kom lagi jong hi. Namar bangikit ya kejuk kalengkor. Kom kinong may kamat. Nagaliang ngajong aku museum. Ngakwa. Ban penpa kat barok hi pradhon. Pagkadwar kejong na. Kapag office kabang ngasyon. Ngalong kabang kulut. Babi nyerung. Kata babi sopan kam. Bani kendong. Namaru bang ngamlakon kam terang. Ya ke office kabang patah. Wala di kayeng kabang ngasyon. Kalau kayeng kabang pedang subhay kapat ba. Kan notam lay kayeng tong pat ba. Kabangan kang kredap na nakipat ba na nakiparanong kami kapat. Ini what? Ki nagbuat deketin ki staff mo ki batrayer ni office. Long light load ko pinyarong. Long light load ko pinyakedong. Ban pin namaru pietip ko malay patpaw. Mangalong ubadang thamai. Om tang ko museum ni ubadang thamai ko nong bikmat. Dam ka autonomous district council.